Selamat siang buat semuanya. Spesial buat keluarga besar tuan rumah yang punya mabok brutu. Silakan. Nada Ismaya kerja bareng HPS Pro. Brutu mas. Ayo siapa sing doyan tanggane brutu? Siapa ini Bapak? Bos Lampung. Bos Lampung. Apa nasibe badan duwe lagi kaberan, kerja ning prapatan hasilnya lumayan, wong wadon jaluk duwite alot pisan. Weruh eman dicokot lambene metu transferane, duit gaya wis langkam bapane. Bos Lampung, Bos Lampung, Bos Lampung, Bos Lampung, Bos Lampung. Singkat saya. Sebelah sini tuan rumah, Bapak tuan rumah. Asik. Bapak siapa? Bapak tuan rumah. Dugal bae atine duwe laki sampeyan doyan rabi onlenan, baka bengi metu kaya manuk antu sing dilurut tanggane brutu. Bapak tuan rumah, tuan rumah, duit ladang caloan nabung ning barisan, pikirane wis campur setan, baka bengi metu kaya manuk antu jahat ning rabi. Kula duwe laki mabok tuan rumah sayang, tuan rumah sing paling sayang. Kode menan duit beli weruh eman, bos buah dicokot brutune metu jutaane. Bos buah duit kaya wis langkam bapane. Bos Lampung, Bos Lampung, Bos Lampung, Bos Lampung, Bos Lampung. Bos buah Bapak Dimas. Bos buah, Bos buah, Bos buah Bapak Dimas. Bapak tuan rumah, Bapak tuan rumah. Dugal bae atine duwe laki
demenan duit beli weruh eman. Mama Dimas dicokot lambene metu transferane duit kaya wis langkam mbok bapane. Tuan rumah, Bapak tuan rumah sayang, tuan rumah, bos Lampung, tuan rumah, tuan rumah, tuan rumah, tuan rumah, tuan rumah. Bos Lampung, bos Lampung, bos Bos Lampung. Lampung, bos Lampung, bos Lampung tuan rumah. Dugal bae atine, duwe laki sampeyan, doyan tuku donat onlinean, bakal bengi metu kaya manuk antu, sing dilurut tanggane brutu. Duit ladang caloan nabunge ning barisan, pikirane wis campur setan, bakal bengi metu kula duwe laki mabok tanggane brutu, wong lanang sing happy ati kula sing nafsu, tapi kanggo demenan tuan rumah beli weru eman. Tuan rumah sayang metu jutaane kaya duit wis langkam mbok bapane. Bapak tuan rumah, bos buah sayang, Mama Dimas, Mama Dimas, Mama Dimas. Nada Ismail, sikap saya. Rongo kena sayang, dugal bae atine, duwe laki sampeyan, doyan tuku donat onlinean, baka bengi metu kaya manuk antu, sing diluruh tanggane brutu. Hey, duit ladang caloan nabunge ning barisan, pikirane wis campur setan, rabi klanti pengen jajan kuli, duwe laki jahat ning rabi, kula duwe laki mabok tanggane brutu. Apa je wong lanang sing happy ati kula sing nafsu, apa nasibe badan duwe laki kaberan, kerja ning Taiwan hasilnya lumayan, wong wadon jaluk duwite alot pisan, alot pisan. Tuan rumah, tuan rumah, Mama Dimas, Mama Dimas, tapi kanggo demen
macet.